Kumzulo aloki vi petao pesu zani. Supuki suho agizani sala. Ketani kini no mukubidi. Ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pini. Supuki bungu tlakani salala. Cable Network News Sutsa Kithe na Hamas Controlled Health Ministry mpona pikiuna. Palestine Hamas terrorist wushimi kongo. Israel kuna ketani kini na mukuktumbe rileki sini tupulani salalono ishik tola agusha kiula. Israeli Defense Forces wushimi kona Palestine mi pitiveke koye akikihila ketani mukutsni shawshivai ipi. Itagi United Nations mkono pikiuna. Palestine Hamas wushimi kongo Israel kuna Gaza la agusha kiula. Gaza la achukuksho kupuk no shim la veki wangna Palestine mi aveksa kushol veke koye akikihila lagbidi shawshivai ipi. Itagi Israeli Defense Forces wushimi kona pikiuno. Ketani kini na mukuktumbe rilekitsni tupulani salalono ishiptola ningo Israeli Defense Forces wushimi kona Palestine Hamas terrorist wushimi pitiveke koye akikihila ketani chigisho shivai ipi. Itagi United Nations mkono pikiuna. Israel kuna Palestine Hamas wushimi kosasa agusha kiula. Palestine civil mi kutomo pitiveke hipoye akukwaye kumoi ipi. Israeli Defense Forces wushimi kodola kipimi laki Amos Shani na pikiuno. Palestine civil mi kona ningo Israeli Defense Forces wushimi kosho igona amlokemo kiu hipoye HPK ipi. Nye agushimi laki shana timi pitiveni shamo kimu. New Israel ku yipikana ayezam la vekiu hipo gauna. Nye Israeli Defense Forces wushimi laki shani ipi. Itagi NCBI Sutsa Kithe na pikiuno. Israel kuna karilona ayezam la kiuna. Israeli Hotemi kuna kona ampe chigitache toven kena. Israel ku wushimi shivena panongna ampe mukutsni shikektola. New Israel wushimi shimasai ipi ayezam la vai ipi. Itagi Cable Network News Sutsa Kithe na pikiuna. Palestine Hamas wushimi kongo Israel kuna ketani kini na mukuktumbe rilekitsni tupulani salalono ishiktola. Gaza Palestine mi Israeli Defense Forces wushimi komsa kiulana panongki alu kwena aak taula povike koye akikihila 1.9 million shivai ipi. Ena agushi hipo la Palestine Hamas wushimi kona Israeli Defense Forces wushimi pitiveke koye akikihila akhekini na mukubidi shivai ipi. Palestine Hamas wushimi kona Israel ku civil mi pitiveke koye akikihila ketani lakhina akhebidi shaphe ipi. Supuki pungu asazani salala tribal media report lakhina pikiuna. Assam State Kachar District law Markolin Village law meeting mi lakhi kukimi kosho warning chu chekiuye Assam Police mi kona pagalvai ipi. Pajiye Hidang Mayu Universe Sarma ipi. Paye Manipur State Thobal District Hero Bazar Patu mi ke ipi. Supuki pungu asazani salala Myanmar tribal media report sa lakhina pikiuno. Myanmar gaku Rakhine State la Arakan Army galam kona Myanmar junta yipika wushmi ko attack helicopter wushikyo lakiye alkana veklo kwesai ipi. Arakan Army galami hipakoye Myanmar galam ko dola akumto shichekyo galam ko lakike ipi. Myanmar junta yipika wushmi kona ketani kini na mukulakhim pelana civil mimpongo agala mimpo kami sasa agushito vena iti hitolomo agushape ipi. Ikimo Arakan Army galami hipakona civil miko kime kiungo kupukiulana ketani kini na mukuktumbe rileki mukutsni salalana Myanmar junta yipika wushmi ko sasa agushito ve ipi. Ena ishik tolomo Myanmar junta yipika wushmi ko sasa agushape ipi. Arakan Army galam kona Myanmar junta yipika wushmi ko helicopter wushikyo veklo kwesekyo tipo jutoge social media lono timi tomo pievai ipi. Arakan Army galam ko hipona agalam ko kini sasa amko lakishana Myanmar junta yipika wushmi ko sasa agushani ipi. Agalam ko tuna amko lakisha kyo tipo jeye Three Brotherhood Alliance ipi. Three Brotherhood Alliance mko hipola agalam mko kutu tipo ye amko lakina Arakan Army galam mko akiniuna Myanmar National Democratic Alliance Army galam mko akutuna Pan National Liberation Army galam mko ipi. Agalam mko kutu hipona amko lakishana Myanmar junta yipika wushmi ko sasa ishuktola
agusha kiu ye ketani kini na mukuk thumpe releki mukutsni chalalono huthu vai ipi agalam impo thu hipakoli khi kumongpu agalam impo tau khami Chinland National Army CNA galam kongo Chin National Defense Force CNDF galam ko eno Chinland Defense Force CDF galam ko eno Democratic Current Buddhist Army Brigade 5 DKBA 5 galam ko eno People's Defense Forces PDF galam ko hipakona pututa mko sasa Myanmar junta yipika gushime ko sasa agushani ipi panong pona pikiuno Myanmar junta yipika gushime kona NLD National League for Democracy Party mpopela ayepepe mo kiu hipoye akukhwaye kumoi ipi panong na civil mi tomo pithive chekiu ngo angkala na civil mi ko kalvena agime sana panong pithive chekiu ena toti mi ko ship thavena pithive chekiu gongna ningo agalam ko ye panong so igona amloke mo vai ipi egona ningo agalam ko hipakona civil mi ko kupukiulana Myanmar junta yipeka gushimi ko sas agushani ipi Supuki bidi rakani chalala NDTV World News sa Kithe na pikiuna Iraq gakuna pana gaku bank tachela United States gaku goka dollar transaction kamza lakha vai ipi Itari agakum kolaki BRICS IPQ hipona Ayeghiqha nimi kamzna akoto shi pe thachikyu United States gaku goka hipoge value aglo shipeni pi igona pukapcha cheni ipi Supuki pungu asazani chalala News Karnataka sa Kithe na pikiuno Tupulani salala Gaza pugi Zion Gate ipikiu kago pivela Palestine hotemi pano pungun dola timkinina Christian sakpeu laki gila amti musteve ipi Christian mi sakpeu tipo jeye Father Snabel ipi Kugo journalist Natalie Amiri na Christian sakpeu Father Snabel villa time kami injukena Father Snabel na pikiuna nie pano pungu sasu mpamoi ipi Ado kami tiu journalist Natalie Amiri na Cable Network News mbemi kovila bivasai ipi Palestine mi kini Christian sakpeu show amti muztekiu kmadola laki no pikiuna nie Christian mi kunako ni sasu kusholan kena dibako show amti muzdevechni ipi Supuki pungu asazani chalala Hindustan Times sa Kithena pikiuna Supuki bidi takani chalala United States gaku California States Los Angeles pugila United States gaku limi Ayeghiqha Ayeghiqha lek phemi Miley Cyrus na the 66th Grammy Awards ko puhu ikilo akiula shuna athi ketani lakina akhe bidi lono mla pelkyu apkuzu lakhi puve ipi ena shuna vu athi pomolana papkuzu mla pelkyu tipako kumchiye safety pin holona umla pelke koki ipi Miley Cyrus ye Ayeghiqha lek phemi likhi kumopo actress Ayeghiqha mi lakhi shani ipi Grammy Awards ko puhu tipola alek phemi akithemi dolo Victoria Monet na kumchunga akiviu Best New Artist Award itulwe ipi Taylor Swift na Best Record of the Year go itulwe ipi ale tipo ye Flowers ipi Lina pau album Midnights ipi kiu gongna Album of the Year go itulwe ipi Supuki pungu asazani chalala min sasa Kithena Israel ga ko Prime Minister Benjamin Netanyahu na pikiuna Palestine Hamas terrorist ushmi kona New Israel ga ko sasa agusha kiu hipola United States ga ko President Joe Biden na New Israel ga ko chilu sapu chemoi ipi Salanomu Donald Trump na United States ga ko President Shivekiu shagaye pana New Israel ga ko igona sapu kepu sinani ipi ena agukpuna kahana New Israel ga ko na Hamas ushmi ko sasa agushi kepu sinani ipi Supuki pungu asazani chalala Reuters sa Kithena pikiuna takani chalala Chili gaku agasalana ami ipekiuna azugi pivila Vina del Mar pugingo Valparaiso pugilo agi aluk pomogi pitivai ipi Tilena timi akesho amina pitivai ipi Vina del Mar pugingo Valparaiso pugi hikmaye tourism a jekipi shani ipi agasalana ami ipekiu tipouno apugi hikma tolvekiu ye Tipo ye amthu gong na ki ipi. Issues start the hipado. Nong kum chishkimti.